kayak penurat juga. Bukan penurat juga sedia legal yang saya benar ikan sauna. Kita lupa kau tuh bersama di sini apa dia asai dan turun. Dan turun di sama. Kita sudah Ramadan dan mengambil pengarah itu. Ibagai tanah sagyang kaya guru tanah si Syekh Al-Alim Abdul Basit Syarif. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الذي خلق الجنة لمن اتقى وخلق النار لمن عصاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ ولدا ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ini kalau disyalam Afutun intan Allah Akhir berkatan wala namun syum'an Al-Qudwa Salam Ayaman as-salam Kalilintan Nawayaman yang boleh bertawakir Ayaman yang salam Kalilintan Itu maknanya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dia kaya akhir pada bulan Ramadan sa isyatanu manusia kai sa kaya mga sirina datar dia kaya apa bulan yang katan dia kaya apa kata na panuru bulan sisa kaya madaya isa Islam situ kemarin syukurul panur syukuruti kemawis ada maknanya wujud awatan pemerintahan nakita maalim at zaidul disebut na musulah mula mga pangiliran kaya malanaskan mga huwil ay manina yun Ramadan na yung pagaliritano akyat ikrisyan ka bulan Ramadan Nabu pernah nyuna, pertama mengenal ibu sasiko, anu mainin lagi tidur. Dia ke Ramadan, nama berpikir dia lalu sampai ke Ramadan, aku lalu sampai lama, bernyatai. Nama kisah ini ada untuk kanan. Yang kedua, awal mana awalas akhir waktu si Allah. Ini mengumumkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya man fariha bidukhul Ramadan, syatamtu Nabi amadul baya, Qafur khashul bulan Ramadan, na'arram Allah jasadahu 'ala al-niran, nakira Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibu kamu berapa? Dalam apa masa? Ibu kayak saya kira turun masuk Ramadan, dan dia urut berpas seminar, dia urut berpas keamanannya, dan terjun dalam perusahaan Quran, dia ketua hukum, nak urut kamu banyak, nak insya Allah, nak patut terus wala adinin din pakai musuh badan kamu lawas kah, orang lain tanah. Orang yang kaya banyak, tapi
Na 3 riyal dengan dalam negeri. Taman di dalam nama apa-apa. Audi nama apa-apa apa-apa. Nah, ayam maknanya na suatu mata. Kita mana hukuman? Ada dua kali masuk Ramadan ka. Ayam hukum Rasulullah. Jadi, syukurnya Allah nantinya dalam sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, inilah akhirnya Ramadan, akhirnya Ramadan. Oi, nah anda terkena akhiran terpuluh. Masya Allah. Ayat kan betul akhiran nanti lalu Ramadan. Udah Ramadan, udah Ramadan ni. Nah, syarabul kata udah syarabul. Nah, berdalam Ramadan. Ayat akabairah na lifetime kami bikiran. Na bikiran pada sebulan Ramadan. Dah mana apa bikiran bulan Ramadan? Nah, satu yang mana? Dah dapat makabu atau nama kayak sama lo. Tapi le kita dah ada ni. Apa ni dah nak aku buat mereka syaroi. Betul ni dia nak lawan Ramadan. Ada sebab. Nah, sebab syadil kota kalau baik kota perhatian tapi yang lawan. Tadi dalam nakana alwi atau antuni mengapa qalbihi Ramadan min fadaili Ramadan antuni mengapa qalbihi Ramadan. Jangan cuba dalam kalian ini siswa. Pada qalbihi ada bulan Ramadan. Na annahu syahrul Quran. Na mata anas sekalian ulan-ulan Al-Quran. Ulan-ulan Al-Quran. Ino paterwa ulan-ulan Al-Quran Ramadan. Na alladhi unzila fihi. Aya ma'ana niyan na syahrul Ramadan alladhi unzila fihi. Aya ma'ana niyan na syahrul Ramadan na rul ini turun Quran. Sebulan bulan Ramadan. Kamera bulan Ramadan nak ini turun Quran. 20 Abu pintu Ramadan. Narul minitur soal mengenai Al-Quran. YouTube ni starte minitur soal Quran. Sebulan Ramadan. Nah dapat bulan ini Ramadan. Dapat tamat kasih Quran. Lagi ulang-ulang ya apa mana Quran? Nah kayaknya kenapa tamat kasih Quran? Dapat nadika diterima Quran. Kenapa yang diterima tak? Siapa datang? Oh, ketika diterima Quran. Nah tiga alaih. Ina mang alaih disyukur alim basit. Panoro ini nak semua ni mengalai. Ina kemudian anak kedua kata mata Quran. Nah ada mana dia kata mata Quran? Ka apa soalif agu ba agu ta na dia hendak katawan. Tadi apa baca? Nah pokok ditama. Nena una babayakan loksakan wa kasah Quran. Nah apa yang dikamat atau mati Quran. Nah ayat Quran kana qutaatul Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadru mushaf ibadah so kata tentengi ka Quran ka batangin na simbah wallah na uri ka pa baca Quran na itu istaduka amat ka Quran sa Ramadan na ko ang khasyo Quran juga pa baca na lekatan ka na tentengahan baka betul na mataka na me khali nga baca na kami tiga khanda na kan betul na pamikiran na importante na mere wallah akru bi khasyo Quran dimana kepakai apa juga baca Quran dah bawa di family gay. Apa ni kalau kita suruh puasa masalah masalah. Oh, ayam mana ni? Nak orang kafir baca apa masalah Quran? Ayat masalah Quran. Nabi dah cakap Allah. Masya Allah. Sama mana? Nak itu bersama lagi kepada ulama. Aku semangat bersama dengan ulama. Atina Ramadan Sulailatul Qadr nasitu ruhu ikadu puluh abu pintu Ramadan kadang sarapan oi na ikadua na rumini terus Quran ko ikadu puluh pintu Ramadan na kepakai Sulailatul Qadr na turun karena ini terus Quran na ilang kamabuka biyeloy o mga dokstano at talumoy pala di kebukaan na rekord o mga rekordan dia ngati talo merekordan Nabi kena kena beri pesya agama yang akaprikor ka ulau-ulai ni amarana watabiyat dia nanti dinya di panutude saya maknanya ngabarabat nanti jadi mafia gue dengar itu oi satu tugu Nabi amawi sabarabat si kumang akoba na memurkan sekali Allah
Paman api dan kasih berapa? Oh, hati dia nak bidik juga bunyi potra aron nang hamaten kala. Adini kau mau kala gira na pian nagwaniran sa rancho, na pian nagwaniran sa mga panganangkan, mga prutas, na penggiraw siran na sang alam ng ama at nan at tatay at espiritu pagiwatan tigil mga tulad ng kalima. Paman naman ang mga nakalaman ito, na sa kapulong piwi ko ba na asara adika kumuha sa oras yan nakalaman malata. Asara adika tumulusang gawin nalakalata yan. Hoy, ada pun nabi tiro ko mga ulama aso kapulong piwi ko ba na asara adika tumulusang gawin na simbol. So kapulong piwi ko ba asara adika tumulusang gawin. Kenapa ayaw ko kapulong piwi kau na ame katlogawin adika tumulusang panganabu ka sa rin sa puasa. Nah, syabutan wa yaul. Nah, ikhadullah akadmihan akhir bulan Ramadan. Wa tasaffadu syayatin. Nah, sokon mga syaitan na dipangitan. Basta iman to dundo Ramadan. Nah, sunsok ya sun Ramadan kami ko gagawin. Udi na iman to dundo niyan. Oy, na sulamo na mga syaitan na tumiyan na sa mga malaika. Na pindah dah hampir sulamu na mga setan na piyang ikataliran ang mga rantay ako tao na kaya musuh sirah sang anak pusa-pusa daragat gani mantu setan kaparadikan yang kebinasaan na inuha pa ni mantu ninggalabak sa kalalanuan pagari pababayakan tabi ya kana aba setan kasih setan kada setan ni mantu pati kala musuh sirah kita sirah na inuha ninggulaw na kasih setan tapi orang walau memang makin wah tidak menabaskan. Nah dia, nah ini memang ikra Ramadan, nah apa yang penting kaduna urus. Ayat nama pikirkan nasib kepada dia bukan kau. Kata nama Ramadan, ngelani mat, kepakai mana itu turun jiwa iman tu. Tadi mat kepakai susunya pusing, kata saya susunya pusing, nak pergi turun kamu. Biar semua semua nak turun, nak juga turun. Oh, kali tahu mah turun, ikut ada taraya. Kabar ada mata tahu sampai atian na. Apa yang kau turun berapa? Nak andi kham bro kaya. Asal saya tidak apa dia nak tugas. Tiga pertama. Oh, asal itu pernah ke Ramadan. Ikut pernah dia bebel. Kata kami kamu ada singo. Nak dia kini apa kasih nama itu. Kamas tu bila pernah makasih ngakan apa kan dia kaki TV undan nak. Dia tak perlu dengan makai kelas. Ini mau tak apa saya lagi sini na kailangan asa kasing na di sini di super kasar mitaran. Kaya tapo na kumalisan na makakritikal. Pili na mamunguti. Na pagino ko na akya na ang kami ang mutika. At ano bigyan na para matuwa. Tato, yun na. Bulan na Ramadan. Kalbi na. Na. Mia kay sa ano na inisira ko na. Di ko di ba mo siya tabi yun na gagawin. Tiga dia mama alay. Mia anwi khali may giro Ramadan na syama syaitan na dipangi kata na mga puta waratay na disina di pangalabuson. Na tiga ano ya tanong di pa siya kaon. Ato na naman sabuta. Na tiga na indu realim. Amia kay sa Ramadan na gagawin. Na anami liya na syaitan na lumada po ko kayo. Ino mo to. Na tiga kana biya pa na giro. Kada tiga kana mga kalabuson na po lagi. Tapi tiga macam ini kami apa nak bina ada bahasan itu ada pernah kami nakatipu. Oh, bagaimana menghasal dengan itu? Oh, ini mah pembunuh dah. Oh, ayo mana ni? Ada terus kasih mana? Tadi orang Allah. Soalnya syaitan ini mana? Igra ada terang mana? Dapat kamu mamu. Igra yang mamu kedundo di begitu. Kenapa dipakai suka kamu kedundo sakapa kebedas? Oh, ini yang mamu ke. Nah inang kama ni kami yang memukul, kama kapa sadaka, makapa mumuk. Nah itu tu perisakan na duda ka, kau ber enam tatalun na iga ma apa mana malam berdeka, mana nang gila ka, mana nang gila ka gila syaitan, agar ka berutang di rumah kami. Oh, hak apa mana ni orang syaitan nama ini makabin, apa nama tahu? Ino igra mago pemumuk igra detera dulu Ramadan, ni ngapu pengan atan tu, ni ngapu rumah. Kenapa sana ko digira mi akabu gatawa? Apa no penuh ngad? Namanya ada tarai, na pino ko. Namanya kala mo kau. Ada mati. Tadi kali manggil ini satu labong kainan. Kainan dulu. Nah, berapa dah kami yang buat. Oh, tadi nana, nama nana kami yang bulan Ramadan. Nah,
Isana do so mga setan na dinala. Ikatlo, husulul maghfiratu liman samihi wa qamihi imana wa ihtisaba. Na mga tao apurmasa 5 masa sa bulan Ramadan. Na imbagay wala arila ko di puasa, na budi manambay sa mga tarawih, mga tahajud, mga sunnah. Si sadyang bulan Ramadan sa ayak kaya pagmalian ng naparatian yang wala ang babae yang kepada Allah. Sigur wa insya Allah na andani kapag mga sa bulan Ramadan. نكير إلى أنت والله نعدني كمان غبيطاو نكير إلى أنت والله نعدني كمان بيقاو كمان خدمي لو كمان فرنو نكير إلى أنت والله سبحانه وتعالى إنه bisa disuruh sahabat nabi sira di kubur igra akhir sudah menanena Ramadan kenapa dirasa bagaimana tabi'a talawi pernah biisina nari andi niat tatanwari aina kabina ada surah Ramadan ilan yung kabir ay na mapasang ipapangingisi sa hindi niya kaguba ataw na di mo tado niya kapag pusa niya no kaso masya pa na magul ano meron niya no ina ko doon magulong siyo sa sapadin giloptiran niya sa sapadin na restaurant na naman nakadondo sobrang lastis pagalasan siya na inauna may liya na dito naman nila nabi niya sa restaurant na kanon na tututup siya dito may akala na akadi na matang wala kay papapanyan Nenilia kamu nas isyur kamu, nenilia kamu nas serius orang-orang, yang hati-hati orang-orang. Nenilia kamu tidak ada, pemata, akhirnya nas kanikan. Orang kami kau nak apa sahaja, kau nak pemiru orang ada di singa-singa, alai mandi dia tatan. Tidak ada yang dia tatan mana? Kata semua orang nak dia. Allahu Akbar. Ayaw mapasang ikapangan ng muto ang nabumiyara siya tabiro. Kaino si Kanway, ang mga Fatima, mga dato, at tetak kanadan. Masya Allah. Manang gede-gede. Ugin na tetak kanadan. Nanir mabili terawali dito sa depan bagbagi. Badang mabudi pengating. Ito na yung mga bilanay. Dapat magbang. Ino yung mga di depan pagbangan. Ito na yun. Ang nagbangan na siya pagbang. Ito na yun. Mga day. Kati, ikaw magbang. Kangen mau na. Oh, bagaimana pula tiga kali? Ia tinggal kakak dia berdosa dulu. Nah, emang ni enggak dikira dia terlalu amin tu sah. Mia kasar baka, mia mueka. Dengan dia seorang kasar atau mama, sapi sebuah tektor adinda dikusua ada pemberantu gunung sama gini. Kapetan mas itu ni ada peluang. Tadi kamu tahu? Itu ni. Namanya kan saya tahu. Allah. Sama ada yang benar. Banyak juga dah kamera. Dia mau pergi nak orang yang saya punya nak suruh motor, mereka saya proporsi. Nah ini mana sesuatu dia. Aku apa? Nah ini kak 20 kali itu 10 kali itu sampai ada pelbagai sama dia kali katakan. Nah ini kalau mana nah semua mesti dinabui. Dan semua mesti diharap. Nah sampai dia dah orang Islam itu bagi dia kotor. Tak kena angkot amal dia kotor tanpa kata tadi makna sebangi. Nah orang Islam itu kenapa kalian apa kebangan? Nah saya bagaimana tahu? Ini ada pelbagai nama ofis Jaburman. Terus diukur berbagi. Nabi kana waktu kita kasatane kudu dekat 5 magbang masang. Ana matar final. Jadi penemian nak puasa foto. Nah dia nak ikhatir. Ikhafata khadbiyan ka bulan Ramadan. Natuftahu abwab al-jannah namutami al-zainudin. Ina usulang no pintu surga wala dalam yang berkenakan. Pendekaan ni mantu. Pendekaan ni mantu. Oh. Na ikalima akalbiyan adin ka bulan Ramadan na al-a'malu fihi tudha'afun na syukur syukur ka dimanggil ko sa bulan Ramadan na mapiran mata. Masya Allah. Ayat mana dia na umakasumber sa paranong sa bulan Ramadan na ayat timbernya na pitulog paran ko kasumber mata. Na umakasumber sa sunnah sa bulan Ramadan na timber ayo bola sa timara paran. Umat masyurat terasang ke Ramadan dan timbang masa timana para luar yang masa depan. Nah diterus dipandang pemandangan sama masyurat kan ayo dapat insya Allah. Kenapa nunggu lagi waktu adu? Nah
peratakap na sa waktu duhur na patrakat na 3 rakat kapara anu malah. Bahkan dia biar ibadah. Oh, di gebah ayo berarti suduhur na pakawan di na paka 20 rakat. Na paka juga ini. Semua sunatan na paka kenangan. Insyaallah. Nah, da tarabang ko mana khamati sa Quran. Igna kana Ramadan. Na berarti ka sa Quran na umanisati mana batangon. Amya berarti ka na sapuno mapia. Da iman Ramadan da temu sa kapito ko. Ayah makna niyan na sati mana batang na ayah kekuang kabadas na so anda na 10 oy abadasya na pag na sa 70 na ayah makna niyan na 80 abadasya ko nga sikwa napakada kanita so kabatya sa Quran ay dapat yung lo insyaallah asal mag-ikhlas ka insyaallah nagkatamat ka sa Quran na uli nga mapakatama sa Quran oy na ana ubeni wa masjid patama sa Quran na digaw to pinapasi tugulo to kaw sang tama sa Quran Kaya biar Nabi nasan sahabat yang imam, nabat yang ma'amun. O makata mas imam, naskala miya kata mat ka ma'amun ka. Miya kata mat ka sa Quran. Dada Nabi daan niyo, miya kata mat ka sa Quran. Asal mo mag-ikhlas ka, napana ba kading gani? Adi magi mga imam na, ito na nga imam, anto na ini adi merokok. Anto na ini mga ade. At hindi merokok na po pa. Kapan na mga strike? Naman akala tuma khotan wa kisah ke bulan Ramadan kakana betul matatang ada kimatan sampai Ramadan. Nah, ikanam akademiyan ke bulan Ramadan lisaimin 'inda fitrahu da'watun mustajabah. Nasukun di puasa, narako di puasa. Sangkoto akapenteng kasihan na katarimaan sopang dengan Allah. Rako di puasa, rako di puasa. Rako di puasa, angkoto akan buka ini yang kau puasa ni yang kau peteras, nasopang ini nak katarimaan Syekh Allah. Ubatan dia berapa pasal, ni apa mangani, kita dah apa kata masa. Kepada sekarang mga Fatima, namin ninindo kanu, nakagawa mga paninindo kanu, namin ang sa 10 kami nutosa, namin tulog ako lami sa anak, o di nasunod ka ko di nga di simbayang ano, namin tulog ako na, nadi kaninua, Ya Allah, Ya Rahman, rilayakong kaun, Ya Allah, rilayin ka sumbala, alo kasyakan, rilayakong ka, rilayin karakan si karumakan, namin ka piyak-piyak, saka to, panutun na karkan ako ba dia enggak abobay na ay kikidyo karon man na mama kag tila kay karon mama na ibugan na po kadina ni kaprana kay karon man na abobay naksud apa na pubitin sa pamana ay mo na niya nasud na kung nakimating ito karon man na mama tila pa adin na karon man na abobay na pagkusay na makakosay na mapapuno-puno tatatawin ni suli sa walay natatangan na mama na magali na utabobay na niya nasud na tiga din kay amama adin kay aboboy akarma kan natela kay kadisya sa lakaw sa ginawa kate tiga na pagkuha sa igsaliyo ama papanwang kay abandin na ito na isundiyan na inipigo yan kagyan ay ang ananin na napigulo na rin na marata kami sina oay na lumira na naman na dito din siya na mataboboy na tinamate kadun ka sorbi na pag-spend na ka ng aboboy na sumiyong lang po ito mamasan po ito sugar aboboy. Na dami niyo bubay bumaw na sa mama. Napapas na ito ng muka mama. Namili niya ng abubay at panamaw siya mga nila. Abubay di. Tinakatip man. Pipir man nakapasasiran. Nakabia kumailin niya ng abubay. Nadali na mailin ang arawan niya. Ilin niya ng abubay. Natatinugod siya. Inupusulit siya. Pagpagabdas siya sa sulawalay. Na makapagabdas. Nalipas siya sa bayan. Namisimbayan. Napagpaganik ko Allah. Ya Allah. Ya Allah, nakukup pemagin dengan mutakan mana? Ya Allah, marilah kharakan sumbala alu kasakan. Pemagin kharakan ya Allah. Adian khay kiki dia rakanang khay karumakan na turuan kasakania. Narilain kharakan, turuan kharakan su karumakan. Narilain kasakanian pan. Na ekona niya so adian khay amama namya ka guru. Tingin na kana bisul pa di sa sala ko sa ginawa. Kami siumang, ipagpaman niya ako niyang panakola sa turuna ko Allah. Ipagpaman niya ang pagkola sa mga anak ko Allah. Nauniyan ko nakikagupuyan kaya bubaya karuman na pumurok ng kamama. Ito karumakan, kurinay akong kadan. Kurinay akong kadan, paminikin niya karakan kami ang una-anuan. Kakiyang bumaan na kayo sa kawas. Dito ka pamiyakapyan
na iman tu na nipu na kung iman tu magawa sa amanan yan na sinimbangan suara sa pipiyap na sa iman tu manguripon Allah ayaw mo na niya na padanan igira amiyaga pasakak Allah na sabi sa pagani nakakwa Allah na tatarimaan Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan na pakandang ng nakapamangan iman tu na ayaw magpupungan niya ka na sulman ay tarapa ya Allah na biar naman superior kami na kailangan na maniman tu ya Allah biar naman sumarga sa miya sa ko na kailangan na maniman na bugay kong kau di nga pupungan niya ati kaya Allah na ubag kagay Duterte si bibig sa presiden na sana ni sabi mo kau siya titan kapag sabi sa gawin na dapat ito kau ayaw pupungan niya ka na sulman ay tarapa Masya Allah katawan niyo ayaw maana niya mga uripon Allah subhanahu wa ta'ala pagkabur mo yan ay Allah syukuri penian adalah yang makapapadan ku Allah kemudian penian yung katarang ni kuama ayaw perlu bakapagpagkagulat si kuama miya kapia-pia anak abaya mo kaputih kita na amir Laylatul Qadr di ayaw po na miya kapia-pia na limpo na kumapang Ramadan na iman to dia asyuk Ramadan na ayaw po niya wag na 3 alas pis na paginawa ko ayaw mo ipanininyo na amir alas pis media oay na iukatan na puno kami minutos na balik na kanil at tahajud para yang menyimbitai Allah man dalladhi anta'atul wallah igra'at ikatan Allah wa man dalladhi yad'uni na'ati mga tawapro mga nila kalimatu sakatana tanama kagabawi katarima anak ang syukang niniyan ayaw makana niya na liukoni khadikhat wasa atatariman sa panganika o naman pa nakapangatangkas na iwan nakapanangka na di kalikatihayun atatariman po sa pangani saan ka na tala-tala makagagawi na palantang makisyo Allah ang kamakarani ko Allah na di mawalit mo Allah kailangan ditambipakan naman sa kapamangni kaya ba pero insyaAllah na ikhapito akan bihan ang kaya bulan Ramadan na fihi yaqtarul utaqa'u minan nar inauna katabulun panwalla auman dinu mapita oman gawi nang gibu apa perilaan walla apa perkamaradikan yang kurang kajilan gibu ibaratnya tabir na ayaw makna niyan na sa mga dokstano o di na nga maunan tanong na anak lumang kanarakaw na oman nagawin nang gibu pagpapaperdun walla pardon pamana di panganaraka dito nanaraka to na perdun walla si amanan nila dito panganaraka na usaha mabuda po naman ako dunia tabiya ang nagusaka kapakaya makananaraka kapapatagi kakapatay na sabab sa miyana benar kasanga bulan na Ramadan na kapakay amya po nakapaperdun walla adi di panganaraka Allah maja'alna minum ya Allah ya Allah na kami nga sa nagperdun na kaya Allah kabasta amar pada sa nagperdun walla na niyatang dari panganaraka insyaAllah nah kasyaw kawado kawado أقلبي نكأبونا رمضان نفم الصائمون أتياب عند الله من رحل مسك نشرقون شرشنغو شماري وديبوشا نتيمو شلان وبرفيو برقاموت المام الدنيا نتفكروا بأن الله شماري وديبوشا di mana mereka terpilih Allah ada شلان وبرفيو الدنيا Allah itu tuh ada terpilih Allah ini dia terpilih namanya Nabi kata nak kira dari Ramadan na normal. Apa keberubah syubah pemerintah? Keberubah. Apa yang kajian ko makapasada ka pusa na may meraskaden, mga listerin pen, piano pit ka na mga spray. Na andi ni kawir ka na keberubah syubah sangang ka. Matanggal na kami kalasing. Na magmaska dagagwa mo. Ya seorang ko si sa naw. Ayah dikit sa. Oh, kami yang berubah anak manubo begawa paman anak manubo bawa taya manubo nak anak manubo bawa mia taya paman abgesha kita akan berdebatnya dan nama hari ini negara-negara memang story usah pada nama story anu nama saya nak kapten nak mereka orang nak naik ni ada teruk masih minar wakita semua pada nama dan sekarang kami bistu akan saya senang kalau apa kau akan orang nanang mana lockdown Allahu Akbar. Na dia tu. Temo sholang no pio khamutan amamo sangka dunia na pokebo be an wala shobo uli puasa sangga Ramadan.
Masya Allah, Masya Allah. La ilaha illallah. Itu dan qalbir. Nah, ikhasyaw akan biha bulan Ramadan. Na'un sa'imun ibadah. Nasukun syukur. Odina tolatur. Odina tolatur. Odi puasa. Nasibah. Mana-mana kata tolatur. Dia mana mutur kasani matu nama bahasa gigi lawa. Tadi kali mangilele satawa. Nasibna ko Allah. Ay mo pili ko sa labaw ni kumasan na bawa. Minggu dia butuh. Oh, mama nani mo ta matuga tulo ra. Normal na normal. Normal na igra ko na adab ketu na igra talawiya. Lago sudah mata sa na tutulong jang ta sa sugidi. Nah, lima pun memang bagus sama lima nanti ada di pulau kan manian, rewel. Kami ada orang turun langsung masuk. Kami ada orang langsung bicara lagi. Oh, ini ada orang. Baru kemarin itu benar. Nasr kuno muni puasa bulan Ramadan masih buama. Ini dia mutadar mengatur rumah. Dia butuh mana Fatimah katakan apa sekarang mana baik. Nasakhani berkira saya bulan Ramadan. Sekarang ini saya sanggar pemengaturan. Saya nak berjawab. Ikhlas tua ni atas juga. Nama kano dapat baca bahasa kita. Nama kano yang haramak nama yang berdoa. Dan yang nak kesal dia nak bertiak. Ada yang nama orang apa dia main. Nama yang apa nama nama yang apa. Dia terlalu kerputak kosong. Tiga kena kehilangan nama aku bela ni pang dia kembali mengasur tu. Apa terang makan. Mata kepala kita benar berusaha. Tiga hari besar yang mengambil kerasnya. Nama kasusnya nama satu nama nanti di mana nama betul semua orang tu nama yang mana baset katanya yang anak terdin. Nanti mana juga nak masuk tu. Nabi ni kamu betul mana awak yang berkata semua rusaknya. Allah. Miakhwani angkoto ini bukan Allah aperni. Rakan Allah insyaallah. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam amam imra'atin tatlubu ridha zawjaha fi Ramadan. Da'atu Nabi ya babai, da'atu Nabi abai, ingin bulan Ramadan. Dapat pengilu anyan syukita. Dia disyukatan ingin Ramadan. Akap kesuatu ni karuman yang amawa. Abdi maka surga, na ayapan apa dia ke surga, na sosiete mana yang siti Asia. Dia kemudian dikali kamu menugas satu nama dike, kabe mani abi dia ni kini sana sedar, terap mani kabe mani bisa dikini sampai Abu Khadum, tadi kini nama ada pengaradan, oh gupak-gupakan, oh sesa-sesa namanya. Apa nak lagi betul betul apa apa mengapi lagi nawe kharman kha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ayah pun bagi syekh kasih kharman kha mama abidian. Nah, nanti nak menikah di atas nabi yang masang manok. Oh, kami nak pergi ini dia mun nabi papa nanti nak menikah bayaka. Betapa berdua, oh bapa dicuna, oh bapa tiduna, oh antah ayah mana ni nanti ni dia. Bapa itu akan temu sama ni nak crispy. Apakah tuan Nabi Taufiq dia mana nak teruk? Nasi mabusi karena mama namanya biar karena ina mata dia berbaik grabi. Mata namanya dia berapa dia mama. Yang mabusi karena mama nanti kita sampai ke maka. Apa pokok ni orang yang kita bermudina. Aduh bukan besar ni. Nabi kalau ada masalah sama dia kalian katakan semua ramai. Asal nama dijelaskan oh saya tahu juga begini dengan oh. Tapi bukan cuma ikhlas tapi apa yang dia ada. Pamangan dan nabi itu lah yang apa tomong. Bul. Tapi ini kan makai ikhlas. Mama apa dia pamangan betul. Umur penanya dia namanya betul sedap. Kata tu ni kami akan boy. Allah Akbar. Abi tamasya. Ia bersekali hati siapa lu familia sah familia manusia anjur familia. Nama. Nah, ia mana
kabayan ni apa kami tanggawa pemasa kami dah ayah pemasa kami nak kena besok kebuberan kasok kebuberan harbat mawe ayah nak kabayan tanah nak bertiga siapa dia nak tatamu sasrena imbane nangol nama bagi dia berbilang nak kita bola itu di mana kami ni tadi kami bola tidak apa dia dengan toreka aku boleh nama boleh terus yang mana itu boleh terus 50 yang mana terus boleh terus aku itu bola tidak apa itu di pada terus jadi nanti kita cari mawe ada walaupun arabnya itu jadi ayah mana ni dia dulu kita mau betul nak bawa kita bawa yang boleh besarnya mana yang mau kalau saya buat yang ini oh dia nabi nak kami baru nabi ayah mana ni nabi itu semua ada tu ayah kami nak berkhawas sawalai nak bawa sepipi bawa sepipi tak kami semua ada tu disurat nak dua bagaimana nak bawa sepipi kedua nak bawa semini. Ia tulis seperti apa? Ya mama, ya boleh tapi ada depan. Kalau mama bila tadi kan, bebas apa sih? Coba mama kita. Enggak ada dulu. Nama dia. Namanya lagi apa? Aduh, bina bisa bina tangan. Aduh, tengok mana? Bayu mungkin bukan mama kecil orang papan. Ini sama-sama papan show. Nah, macam kemana boleh semua? Jadi begitu nabi. Apa dia buat atau sesuatu atau luar biasa punya nama, masya Allah. Nah, siapa nama itu nabi? Ini nama di mana? Coba ia ini yang disiu masih harum mana nama? Kumpulnya Ramadan. Nah, itu burung di bulan Rasul dia pasal Allah. Ini kalau ini amat, ini kadang nama dikendaskan baru. Kadang kalau mungkin masih dalam masyarakat nama apa sih nggak mutar. Ada omong mereka, ini berdana serawat. Allah itu apa? Ayo memang tu di rumah datang lagi nanti. Berdoa, benangan, kalau makan awanan no. Allah. Bukan pakai. Kalau betul sih. Ya masalah orang yang berubah pasangan wasiatan. Apa nak pergi haji yang ke bulan Ramadan? Nak pergi haji yang ke bulan Ramadan? Wasabtuhu tasbihu. Nabi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bernafkah. Ini bagi bernafkah. Bagi dosa. Bagi neruna. Obat apa terus? Bukan. Obat apa mabenta. Obat apa sudi. Obat apa suwiyah. Kata kami genakan atau keuraka, kalimat dan bukan kami ada mereka, oi, tak satu saja bulan Ramadan. Nabi kata kami genakan turun Nabi alika peteru, nabi terus turun Nabi obat apa beras ber. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ibu kata kami genakan alika peteru. Kabadani nakakakaw ka ikadua na mabibilang kasi lima kasmala patrak na wakadagawin uli na sinili na seryoso makabelema na alam mo natutuong Nabi sallallahu alaihi wasallam tasbih yung managyo pa kaya kan katero yate pamisir ka na bumarata na kumakamalakalan may ada kasataw na ini terima susu mga watara so sige naman tapi ang katawanin oh, kamu nak rumah pihak terus, rumah pihak terus, apa ada kita berada berpuasa apa? Nah, bila pernah kami yang bulan Ramadan, nah al-umrah fihi ta'dilu hujjatan. Nah, syukur umrah sampai bulan Ramadan, nah timbang haji abadasian. Haji abadasian. Amanah umrah kemat Ramadan. Atau sekali dia sekali foto masih dia di makam historia di Bandung. Imam sebab amal ibadah yang Allah. Nah, anda kerja di mana di dalam yang ada profesional, kepada doktor, kepada attorney, kepada engineer, kepada mesra, kepada nas. Mesra mana kita lagi? Udah bela di mana dia? Kepada mana
Sabor-sabor tak kisah dari kuala tiap Allah. Cis masih kan udah kembali na. Mana nak apa surat kan itu? Nada apa sabor sadir ko air ko ni panutan sa Allah Subhanahu wa taala. Nabi ayo mana ni mana diploma na umam meraka sa Ramadan na timang acara sa Ramadan. Itu sih Ramadan na pagkapulo Saudi Arabia umrah ay kadiu ko ta hala abanas paganero na timang hajj. Kedua, negara akan Ramadan nama gitu 1000 pangkatan umrah Jumaah sa Masjidil Haram. Na sisa Masjidil Nabawi sa Madinah na 50,000. Na pernah Ramadan man. Kata kami itu mengatakan Allahu Akbar. Na pernah seman dulu Lailatul Qadar. Na singa pernah kembali ni Lailatul Qadar. Sisa amanah ni Saudi Arabia. Kami ada berapa? Pemerintah Allah sudah pun maka pernah haji aguda maka pamagrah. Na di lepas mata ketarimaan walau bisa mengada. Amin dan amin Allah. Na studio somnya kasong na di maka pepat di maka tapi memasak lagu maka memasak penindakan mereka yang berita dong ada singko na piagin nang ekar maka imatim na benar kan mana kakek kayak dia nak apa nasalawa menindo seminga kalau itu kata mantap pernah kabe kan ada stusman dia putar balon ada stusman dia apa sahaja. Oh, aku apa ni mantu papa mag telegram madi di pete mantu madi dalam badi dapat. Oh, lagi Ramadan. Oh, apa? Namanya na isyan na kabar kata Ramadan. Dia ke Ramadan isyan kabar katiana. Tos, bitur tangga syahrul mubarak. Ulan-ulan na apa barakat na pikir mana apa barakaten. Ina memang apa barakaten? Oh, paganen na apa barakaten. Dadud da betaharangi. Dia nak harangi ta. Gua dina ngini kan, nema tu dah halang itu kah berapa Ramadan. Kedua, apa berapa Ramadan? Nasopek kan nak ina ko kan Ramadan, nak kena bangi matu, kena bangapkekan. Imatu sadi ngapkekan kaya Ramadan, nak kena bangapkekan di kena Ramadan. Kena Ramadan, enak ada kenan, nak ini. Pasir kantor, kue. Oh, kira mana itu juga, kamu tahu, yang itu. Memang Ramadan, dikekah olah misaan. Mia penuarina, makan labang, telah kita tayiwi. Naumia no mabu bahas susu kuliah. Kisah saudara di desanya singa tangga sekarang udah memang masuk. Nah, kambangan ada kini nggak telur korban, apa nama itu, nama getas, mineral. Ya masa itu bu. Nama acara di sini nama itu. Namanya api di dalam acara ya api dia kapal tidak sakura, maka kita apa gambar. Oh, nah tapi makamili. Nah, ini kapal terawih, kapal itu. Ini kapal begitu sama gerin no. Ini anak perlu cara dia. Miadap manakap, sopdre, paan, palma, sagi, begas, penguntan tulang dia penuh sedia. Kerja kamu ini si tamu di sore. Karena kamu diundang. Dari waktu ini lagi berkawan lah. Allahu Akbar. Nah ini kata dia menakar, kata mengatakan kami sudah nampak nundu. Nah ini nak kapan? Dibagi nawa. Macam mana kita nak sekarang ni? Kita kawan apa dia ni? Sekarang ini ni panu tulisan. Dah pernah hadir di kadutun, namun tujuh imam khasujud. Nanti kan apa nomor? Kamu kau? Kalau perlu lagi ada apa? Asal kita mana tu? Kau pun nak kau buat tiga orang itu kau pun nak betul. Amat titi mana? Di baru dunia. Kau cukup mana video mana tiga orang siapa? Nama itu video, nama Fatimah. Dia nak kalau bila nama bulan Ramadan. Nah, pada mana kan dia bulan Ramadan? Fihi Lailatul Qadar. Bulan Ramadan, nasyad maka tausul Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar? Nah, ya Aisyana ini turun Allah. Adna pada kemana pada bilabian. Kenapa pada 25 Nabi? Pada maka tosha kuguru Abu Bakar di Nabi. Oh, ada nabi ter akhirnya Nabi. Okey, nampak orang awliya. Perkara ni Allah. Ayat ni ada 70 al-Ghazi. 70 al-Ghazi. Ayat mana kota Ghazi warrior.
ati tidowa mapasa ngapa tidowa owan na sakadi na samao na gazi na sipo shanti ko ona na sokadi dundoro na namu diposa dulu na pare shanti ko ona na sokadi dundoro na diposa na sipo kagawiro na dimaki pulang sa nang boma ay ikiturun o mga sarwa na Samson di Layla. Samson di Layla. Yang mengenal sa Samson di Layla? Na ayun ito na Samson. Ama na biya ka inislanting nirana Samson. Ay puro nga na Samson al-Gazi. O Samson al-Gazi. O na inimitulun mga sarwa na Samson di Layla. O na dito ka naman yan, ito na kasi ko saan ka mo naman, sobrang mo naman, nasa pagdudulong na naman na duty na masa, kasi ko kagagawin na ipag-ibrang. Anam yan, hindi ko na masabak. Ginaya Rasulullah, yun na ba't kami siya makaraw, ada taranan, akala amal, sabi mo na nuna, nagigipos sa kudong-do, kasi ko kagagawin na ipag-ibrang, na naman makaraw. Na dito, kinituruan yun na katirwallah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allahu Akbar. Mata taqul apa atruna min lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Antuni syabut ya Muhammad ku lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr. Nasukad dulina lailatul qadar isaysa qadrumi asima katanku sapulugoy amagansa sapulugoy popukuri ramadan pamagagansa naruma katanku lailatul qadar na umaka pagamal qaw na matakabaka na subra amana khair tumupan kenapa dia tadi tumula khair min alf shahr na tumupan dari samya kapusa qaum sadongok samya kasang buramun agumya kapura kono ko kagawero ay mananya nama sebada penibada Lailatul Qadar adi dia ko amanane na amal Samson al-Gazi na sa di mana kagawi si tanu yang bumudua sa ko amanane na kagawi sa pulo ya magaja ina ko may tabo ada tarang nga bugurag ada tarang nga kabagu mama nanili Lailatul Qadar na kagiro sina ko la masjid padangan niyo tiga daw sa mga pagarian padangan niyo sulay na suturugan sa rancho tiga kanay no bayan mapudungin na salay tanong mga ano at kinapadangan ng salay natuturugan sa rancho na palalakay niyo sa mga rasa nagupaytaw na panago niyo sa rancho tiga no to ini no to na tinapakama sulay na turukan na ina kumay to ako nabantay mo ayaw kukubube na kanagita na daw koy na tiga na Lailatul Qadar daw kay buat gue na marapa. Tinggal sesebutan kabarnya